Hello gagayam at timanan tigayam yo, Jen ang almoy te mga kaka makas manang biyanang, kan tipudpud no akin ko kway ti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin, ngayon kay panagbuibuya, kan panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa Julia, saan na po na nagantintay patangatang drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay, da Uncle Soto Almuete and family, Ate Veronica Antalan, Kuya Vidal Antalan, Philip Antalan and family, Ate Virgie Ramos and family kan ni Insan Jerry Ramos. Salamat unay itinabara pa ng pasangbayo kada kami, dita ang Batali Ramon Isabela. Kasi manti ko na ni Kabsat Julia. Dear manang biyanang, aklo na kanabulsa kak kanaya taurag dadatang adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawanan yaman na kanyak. Dahito inlanad ko kapadasak katirugik iti addaak pay lang iti abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay, apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Ajak man amoy tinay ito na uyak. Di mo't may kikap. Ngoray ag tumarak, isulat tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbag ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidan. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, kulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga raw. Diyak kumakayat ka, pa-check up nung agaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidak. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Mabit lang Anyat kaya tiyo merinda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istawng, nagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Julia nga anak ka. Uy, apa yan tatang? Magdareklamo yan? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, taikan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kami ka ni Julia. Apayakas lang ang sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Sana kasta. Ragalas lang pintiar aramidam. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta kami mat nga agasawa ti ususarat. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay katugangan. Iso nga ano ti saan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tayo kaskara kayo, aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang, kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amerienda ya, ta ilibre kayo tatang, tapno di kayo sumanaon. Anya, ilak aman yun ninanang iti merienda na, ta mangala kayon, kalpasan na, agawid kayon. Hello, Julia anak kaw. Adaman damagal. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laang anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanaw iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Apay, anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak? Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panag kunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguy-uyak na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyak na nanang. Kasta aya. Nanana. Jak nadlaw day taa, anak ko. Tailimlimit na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ala na nang tani. Adapay aramidet. Baliwan tayong tumanong tiagsarita, wan. Bye!
Wawawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta ka? Huli asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti-check up mo? Pinagsangsangit ka. Huli ba kay? Tawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ay alakay. Anyat sakit mo ay Ang takanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga gimimbag tuyak ko. Anya? Anya kanser ngay? Lang kanser kanumat bakit? Kaya tawanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa eh. Anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na mga muray san-san, tagastos lang dahita. Urayak latan at ipapatay ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang nga. Aramidek, basta agimpag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpaw itakin bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan ko liya. Agyaman ako na ikon ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapabain. Oras saan. Amumat nga ito ti sausaw na nanang mo may papangkanyak. Okay. Kasano ka nga rudin nga eh? Mga alaklangan na kitang danan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mabalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko kung ti makaam mo. Ala nga Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada ka duwak. Awan problema. Mga laki kag balin ang babaunan ta. Sige nga Rod lakay. Kita tayo nasingpot ababaunan, wen? Nakita tayo babaunan da istaw lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kini balay da. Tayo ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ada mo babaunan dan. Uwan, taawan ka lungarod mga sikaso kan ni istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Podno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita na, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangan na. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasao. Ang amuray siya, sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diya ka mau. Tajak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau na jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, Nana? Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababa unayn.
Wen atawang mat sa bali at trabaho ang mastra ka, nana? Manot taon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, api anagado adamdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo ana imbag. Balasang ko. Aysa, ayan mo. Igawan na man. May mag-isina ka. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana, ha? Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wine. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong na Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant itinayul-ul. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Apay nagkatos ka nga. Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot na jay, babae, saan ba't Ita niya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apeng kem. Taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaw na yung lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkita ken kwa na. Ala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang. Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Kan kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman iti day tanay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At day jay silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglaylo da iti tunggal maysa. Asiyo tatang, di yung kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day di ang makisugal. At David din sa may anak ko. Ipuruward kuntokin ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko bakit. Kanday tayo forward dakin ka video. Hindi mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingag kami iti babaunan ta. Kaslag kapsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Ita na makita tinala mababaunan na. Nagpintas kan ubing paymot gayam. May mayat ti ubing tanapigsa ang mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaag? Ay, hawanan Hindi na kumaasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabiit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti paragsugsugal ko no daddo Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak ka lang agpaiso di tiyanda. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita.
Apaya di na yawid na dya, babae. Ipalubos na nga ta, agkat-katulong na ta, nga oray masikugay. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kumatasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oray siya nga ron. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta kan? Kasta, marigregatan. Anay ko. Nay, apay nga yakala at naglusdoy ka, Istong. At yak kabalante. Tumagdari ti mabayag bakat. Ako, piti barukong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdari, umay ka. Mabit sa ngamin ang tiapit ko bakat. Di ka ang sauwi, di kasta. Angam, limok magkamay. Kasla, saan ka ba't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikan natin ko! Hanggang makaksamad dan! Ayan mo, Istong! Ayan din sasaw, Istong. Sino tayo, Jay? Ako, silid bakit? Jay, babaw nun tayo, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga, talino ko dapiman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay sila. Itatana ka anaka kun, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Julia. Aguli magkaisa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga noagis skandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbang na ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan ako nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakat ti amin kan kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan ako mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka, madanggan! Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na! Tas siyak ti asawa na! Iso apo manaw kan dito'y balay si ka babae! Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ni Manang Julia. Ni Julia ti pilyag. Tayo ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua karim kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinahab ki idain. Ay atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak. Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Angam di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway ng agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makaamaw. Pangeding mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam.
Daimbagami mo tayo, ti opinyon may iti inam. Hulya bakit? Naibos ka naman ang tigatas ni Baby. Manong, ti kasapunam. Ure, 3,000 ano adla? Kapag gatang kumut na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Hulya. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. At niya, napanan na nga'y. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngamdimot nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartag. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siya, mariknat no da sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa payla ko mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napanamit ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmara po ka dito'y balay. Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ura ipupok na kundi ti balay. Dakon rumartam no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Adapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kado aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmat ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana ba takas la anak mumutan lagi jay. Awan nga rut kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ng kasta ka pa'y. Hindi mo amo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. No kasta, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagadang ayan listo. Sapay la ko matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka ditoy? Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka ditoy. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Sino dayta? Sweetheart? No kasta? Adamanan babaim istong? Hala, agawid ka Hulya. Lading itag, ni Veronica ti kayat ko adun naan. Isunti ay ayatek. Kat naagdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Diyako nagiskandalo iti daydagon daway kan diyako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak, uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabandugak meten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon.
Bak nang abaket tinangisukatan na kanyak, tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar. Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamatlaeng kat nakaptan iti nadagsa na sakit ni Istong. Ideawanan mangtulong kan kwa na agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan, tigayam mo, Julia. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan na ita kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you, Manan. God bless kada tayo. Amin. Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikab sa trita, saan napod na nagantin tayo patangatangay drama ita. Ngayam sakbay na makablaawang mampay ni Dio Alan Karting, dita Hong Kong, kastamutan kadatina Kabutahe, Irish Pasqua from Zeni Kabutahe. Kastimanti ko na ni Kabsat Rita, Dear Manang Biyanang, imbakbakit ko tiki naman nangimon ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jack man amuta na singpet-met ti asawa. Ngam apay nga agapon lat na ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jilimabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam a lumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita saanen, linaksid kon agayim dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag, tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, ha? Ay na, noon yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan na tawon nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay din. Ay na, atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung may bagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman kasarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanya. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Kahit naggapu akmat iti bangkag. Iti kwan, napanak nagsakati iti kanan na iti kalding ta. Iti kwan, nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga iti kalman? Basol mo pa'y lang iti. Idi panawan ngay nararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas, manipod ide. Kanya kumano dikadan? Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laang matyagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho kiji bangkag. Imbag ko matrabaho amin na kajay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Kat no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka? Basta di ka rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo a karne ti baboy, Mila. Nay, si kamagayam data gudo. Ito lang man na makita ka. Long time no say. Wan nga raw.
Jakmet ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirita ti ibabaw nyo nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Ket adamot klase tay apo kaw. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho ijibangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamat ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sasanday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw. Iso malagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya ti day Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa planom nga gawid. Limata nga klae. Sana ka nakiistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Jaberta. Insublat mo di sa bali manan nga ex mo. Manan? Huh? Ayunay kamutain. Awan at di mo malaglakit. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anyalaangan nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatsarming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wag. Mang palengke akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain. Adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda lang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan oray adda lang di taoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang day ta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattao nga agdadait kay iti sapataws. Kas kada sandala malaglag ti swelas na. Alangarod bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursurwan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga, ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay, mawat akon. Isumalagay makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itataambumon ka anakan, maawawatam kumalatan, no kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay ababae. Alam mo, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito'y lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlat ta. Isu nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Isu ang nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito tinasa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang ambinto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaan. Nasaya nga rod ah.
Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, gudaw. Nay, adaman na dahit mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagaan akong dagita tapno saan ngagsisinukat. Umay nanto alaan dagita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay? Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya sa unday toy? Isuda lang, ti customer mo. Saan ba ta? Naira na laeng anabati dagita. Napick upin dagita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslan di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ni masursurot. Agruam kamit tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kan? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak ba't amin na kayat mo? Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tiyakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maraglaang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Huwag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagit tinapalabas mo. Dahito iti sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dyan mausar daytoy. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wan, amangan no maudin daytoy. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dayta. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rodan tikas niya nga ugali na. Malanga rod godo, panawan kan tamangan numasangpetan nak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti guba. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itailam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil kainam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod ak labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa balitan ti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito akinala ka ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardang kayo nanang, tatang. Di kayo agapan. Lakay kan bagat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpagim-imunan ni nanang atatang.
Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No din ako masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam? Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa ilaan di kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumat adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbuto nga iti espada na iti tatang mau. Isa talawa kong tainam tunay. Makamulitan nga may siya. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di yumat ngamin inggatangan di cellphone na. Abangan no sa rin na lang chicks ti cellphone. Iso nga jak inggat-gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Abangan no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Abangan no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maama pa ni Jay ngay. Tilat atakon nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapol yun na narita? Ada ni antim agaramping trema. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka day limlim da kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day ta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Aday tadan. Sumungad dan. Ay, sige. Mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanoray dyan anak ko. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, kinaduma akawaskaw. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kon nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman langimon mo bakbakatan. Payat ko ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay uri sinanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar diti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam amapang kagestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kon nga gimon. Iwaksi kon daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na,
Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti foreigner apa ki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul ka mat ti foreigner. Si kamat, di ka la maangawon lakay. Kung kunaklaan mat, Bakitan ka lang haruday, ngam kastapay na ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo na berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalangan. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kas diyang inararamid mo. Naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan na ita. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta. O di sa anak ko maanapagura. Ay na, naggasat kan, Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kan ka? Kapuriner pa'y. Saan lasyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ti nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabiib. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayaw. Ala, lipatan mo na jay Rita. Basta siya naragsakak. Taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apay di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si kati nakagasat ko. Nakasapulak mat iti foreigner anak yasawa Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minan ti biag da Berta kan Mela. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalinan ti biag da. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim imunam. Isudan ti napintas ti biag na ita. Ay, awan nga rod Makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Nigudo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nakgudo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot ka, taurayin ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga ro ti kari kita sa wakat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami ngagdandan na, tasaan kami nga agapapa. Alakastan, tigayim mo, Rita. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti Tunggal Maysa. Hello, gagayam na imbag nga oras yung manan. Manipod kanikap sa atli natin may patanga-tanga drama itan diti Manang Biyanang. Ngam sakbay ti amin, pasensya no ulitak nga ibagbaga aday tilaan ti channel ti gayam yo, Jenna Almoite Drama. Kaya't pagyamanak tadakay latamang tartarabay kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ngam shoutout mampay kani Edmark Batiyag, Patricia Sanchez, kani Marjorie Ann Rivera di Talusong Sur, Bangar, La Union. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina. Dear Manang Biyanang, may papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya. Nangato ti arapap na. Ti kayat na bumaknang adagos. Ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat.
Rogyak man ti agsalaysay. Kay, kumusta jay kalkalyam akinabaknang, Luis? Bambanog na jay tatang? Ha? Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagninang tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may, nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mo't nga ron tatang, kasla masaduta kong. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ron, pinuyat nak tinay tagtagainap ko idirabi lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimaknangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit? Bumaknangak kong iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabi. Iso nga ganos talang bakit? Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luis aya. No agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka nga. Agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw daw, iti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ay aday dyan da mag-idila kay. Uwin ko naklangarudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado ka no pati pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakal. Patsig ang makaswerte aktumot. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumagnang tantumot bakal. Papanamlina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda je balaya, nakauldag manan. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki Kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayonan. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo ano basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho. Padawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan ananang? Ay ayatak ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na abalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Agam awan met maramidak, ta di nakmet denggan.
Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't naabalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang mo't tikas jay karag iti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adda mo't gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adda mo't gayam na idulin a balitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlembeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam iti unag ti daga tinangilembengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible baka nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, kaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ure inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rog day jay. Anya nga ro di tangay? Rogyak manan tagsapol iti kinapak nang. Bakit? Adda ka maglagayam dito sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Kano sa dino ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basitla pa nagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taong tanay. Jack penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto, no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tayo busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalak man di likod di kusina, may tani agornong magtidanom no kas di nga agdudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminan dyan nakyaw. Tatunggalagsaw, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa'y mo't papanak ita. Ay ala, saan, tatang. Siya kun, kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makanggagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti baritok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang ay ti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati karag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo day tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandadadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidagpalas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak.
Bagtay? Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibi ang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan puli mi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan pa'y katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardang mo nga rodan dahi tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agberbiraw iti adula amen. Di kay kadi agsasaw iti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga minat, sigurado pa'y anak kao. Pinatas kunday tatatang. Nagado ngay mula kiday. Ang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulat dita. Kahit ti aramida at nangarod magimulam. Awan may nabayagan nga agberbero kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto sa anak ama pukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ha? Ay, jaka mo Jak met nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Ha? Partaan nga da kinabaknang dita. Ha? Ay na, ay dayto inter orayong tatang. Dito'y gayam ti ayang ti birbiro kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay sos, ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? Ay? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, agudwata iti kinabak ng amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo't ti makalik a kinabak ng dita. Ay, dinak iramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin dita daga dita. Tamangan numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Narigatayon. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sakumalang disaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula. Tapno adapitem tao. Sigurado pa ay. At damot kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung pagbagakanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dahil taman na bunton mo dahil ta. Iparit kit din ni tatang ako tsak di bunton iji balay da. Imbis na bumaknang dan, di takot kayatan. Isumimbag, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta, naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto eh. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapankaniti ko na mapapanam. Yahow! Lina bakal! Lina! Ni, anyat ririwam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasid abalitok na giti bakal. Ah, ni, yelo mangagpay so ti kolorda. Nakalim da kita? Uwin bakal. Ay naambak ng tan. Daytuin tinabayagan nga inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam.
Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanuila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Diyak mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kat apay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot ti agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan da ijay sentro. Ay, uray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Wen, bakit? Kahit, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok din nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kunak to mga minkang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan to agawid na. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga roda na. Umay kakidit at tulungan ng agtalon dito eh. Sakit tinagam kuli na. Napaayat launa yan. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amuam ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya? Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunobon. Tani, panagraraop manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid din di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka di nga wanan kontak yu kang kwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid matlaang. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka batan? Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itis be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adaak iti Visayas. Diyak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadan sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mangrab-rabak? Ingkakit di ikatem dagiti pampanawagan mo. Kan ikatem ti impos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan ni kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakman nga ron, amo no api naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Namisupay tataganas na mang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaun tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatag latan ati kasat ko iti anak yo, tatang.
Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka o mabit man lang, Luis. Ah, Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. si kakit dimot. Namati ka la, Adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang, hindi. Agsasaw ka di dagpay so, Luis. Grace, ha? Di ko nam, saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang, nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti manuatawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Isa Houston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Andernak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Nasakita na kiti husto gapo iti inaramid di asawa. Iso na po kamot na naming pinsan, ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod ti kinagmay may sakit ibalay mi, aging gaan ay ruwama kon. Alakastan, tigayin mo, Lina. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello kagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kumanan ngay pakam mo, aday ti laeng ti channel ti gayam yo amang yap upload kadag iti drama abiyag ti tao a drama ken manang biyanang a drama dito channel a Jenna Almoite Drama. Awanan sa balipay. Londaman mangag wano makita yo sa baling agyap upload kadag iti drama tayo. Dagita agal-alay ti sanda mata kukwa, wano pagbambanugan. Ngam no pay kasta salamat latay ti kanayon, akadayo amang suporta diti channel ti gayam yo a Jenna Almoite Drama. Katsakbay nga ti drama, hello mampay, kani Rani Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay. Manipod man kani Kab sa Trico san napudno nagan, tintay idrama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adamat kapada sa kakayat kong ibingay tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adon tinagbalin anobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, amak kinobnobya. Rogyak man, ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang. Hindi pa lang napanatawin. Aya, sa itala ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan tirong mga pagbainam, balasang kaw, ta nanumo kami lang. Oray matda kami, tata. Nano mo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasaro ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gaya mga aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga anasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Ta. Saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan.
Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Kristen. Ginagan na lang Kinapuno na sakti agmadmadi amang yam amo kada kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan ko mat nga inaram ka tatang? Anya? Di, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko, kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Aniya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Narigat mo't mangnamnama iti awan. Ken amangan no masikugaan, kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Kristen ta nagagayt ken nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay, wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay, kan nasingpay. Swerte ni Rigo, da jay tim asawa na. Nalaing pa'y kat nagluto Ay na, di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti dadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, anwam ta napintas no sadot mag kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam to manday taken kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day di anobyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang, pare. Naimbag man tak kinayat mo tayo dyan. Katsigod mo't apang beauty queen, tiar armo. Nagpipintas amin nga ex mo. Ni, pangasin pare. Di nakantyawan. Tamang pumulot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Ni, saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Agpungtot ka man nagdagos. Ala, panawan nak dito yun, nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Kristen. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Isupay ti maganan siya. Anya? Sino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di kilugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Isu nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Oo, naikamatan. Kunak mo't adi ka rumrumwar diti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburing nga rod matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daam mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak nga inya maamu kanya da. Nada umay idtoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubyanak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisursor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tagtrabaho.
Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak pa yamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay imbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita ano saan nga agbali, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta. Mabainak nga may. Anya dayta aya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Hanggang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidog kabagays. Ibagamon no anya dayta. Di naktaktakon. Ay, kwa. Adda ngamin inaram ko abalasang iji ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo ayan no mga sawak manan kabagays. Sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam iti inaklon na, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay, uwan ka ba guys? Nasingput may, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang ka ba guys? Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talagamot nga ay atan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan nakan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia ka ba guys? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang buti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, tayam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't naknataparakan ka, Fidel? Ay, katuan awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam mo kamot lang kadag iti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo anubya yo tatang. Kasano ang napasumbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Si kamit, 23 naan. Aya, kaubingan na pala tikas taatawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Winangam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Ti nagtulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rudan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna endak pa yumot Ay kat anyat kukuam ngay.
ikasar mong aminan a Genovia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag anay. Kaya't mintyag simpay ti nobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genovia nangam Genoviam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalaing sa mga garam ngamsika. Agtarna kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amat lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipada yung ataw tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklata na balasang ano kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samat Agad ka ano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam sikari ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay nga kantyaw kat nabakitan ba't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam day kan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kurso na da nakangamin day jay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntyag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayo ngay naunang amsyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayo. Ngam adamat punto na itimbagaan akan kasi ka. Agpaisumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo. Armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Agpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kin ni Dalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga Genovia ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang tayo kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang tikina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto akon iti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, kariring mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditiring mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan. Nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungaron ngay na awid nak itoy. Kuna magkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No adaman nagbasulak nga dya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basol mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Gusto nga agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire yun, ti panagayat ko kinkwana. Kanjak inayat iti hustaw tatan. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamat lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da.
Ibagbagada anal alimtak kayo ngam siyak. Tanapimpintas ka nga dayo ginobya yung ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jakamukin ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta'y tunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga ron Ket nisaw ti para luto mi ije balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Katadakan ka dayta, kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam, makaamu ka, kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul dayta, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdennada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang, nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan, amang ano jay pensyon nyo lati almarin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas, no sana gapo iti kwarta. Ay kahit makamukaan niya ti panunutan. Basta siyak, desidido akaw na mangikasar ka ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Mangan lat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagais, di mo panuynuyan Genobiam. Isurum nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugin ka. Ni, anak mapaspasamak ka. Barigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay gain panbubatan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso antay. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarata, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Wan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas ano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa? Wan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyan ta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo amais. Nagbungan? Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi ka ni Alicia. Paborito ng amin ti maiskat. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw? Wen, ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamat itipim mo sayon nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga ron ti kursonata kantay. Idi pa'y laakras ko.
Ngam nobya kat nga roday di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Tajak payla arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun ko na ayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon Manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anak natin ken prutas. Ah? Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Awan mat mangilukat. Agtuktukak pay. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pay laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Addan nobyom, Alicia? Wan Manong. Ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako saanan? Ibatik lang ang nagiti prutas kan natin. Ta pumanawak matlaan. Agawid ako nading. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babae crush ko, ngam naudi akmat gayaman. Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na kumamanan kankwana, ngam daksanggasat ta nakiasawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobyak manan ngam awan nagbayag kadagiti nakarelasyon ko, tasan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan at tila nga ti kitaan iti may sa tao, no dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan, iso masayangan na. Ngaman yan tawan matan pasat ko kankwana. Alakastan, tuy gayam mo, Rico. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.